Arratsaldeon eta eskerrik asko memoriaren egun honetan egindako ekitaldira etortzeagatik. Elkarteratze xumea eta zintzoa egin nahi dugu Sondikako udaletik, urtero bezala indarkeriaren biktima guztiak oroitzeko eta bereziki gure herrikoak, Sondikakoak. Errespetu zintzoa zor deutzegu gurekin egon ezin diren horiei. Justizian, egian eta erreparazioan lanean jarraituko dugu, merezi dabelako. Hoy, 10 de noviembre, nos reunimos para rendir homenaje a todas las personas y en especial a nuestros vecinos y vecinas de Sondika que han sufrido la violencia y el terrorismo. Lo hacemos con emoción y con responsabilidad, porque mantener viva su memoria no es solo mirar al pasado, es también un compromiso con el presente y con el futuro. Recordar es un acto de justicia, pero también una forma de educar, de transmitir valores y de construir convivencia. Gizarte bezala, egin dugun bidea ez da erraza izan, baina horri esker, bakean eta askatasunean bizi algu gara orain, bizikidetzan oinarritutako herri batean. Bizilagun askoren konpromisoari, ausardiari eta lanari esker gagoz orain gagozan moduan. Bakearen alde lan egin ebenen lanari eta jarrerari esker. Horregaitik, bihotzez eskerrak emon nahi detxegu. La memoria que hoy reivindicamos es una memoria viva, que debe ser compartida y transmitida a quienes nos siguen. Las nuevas generaciones merecen conocer lo que ha ocurrido en este país. Deben comprender el valor de la paz y asumir el compromiso de nutrirla día a día. Por eso, es nuestro deber hablarles del pasado con honestidad, valentía y respeto, para que no se vuelvan a repetir los errores cometidos en el pasado y ninguna persona vuelva a sufrir lo que tantos otros sufrieron. Memoriaren arifin hori ez dadin eten, belaunaldien arteko zubia eraiki behar dugu. Oroimena ez dadin amatatu, eta bihurtu dadin bizikidetzaren oinarri sendoa. Por eso hoy, además de recordar, reafirmamos nuestro compromiso con la paz, con la libertad y con la defensa de los derechos humanos. Seguiremos construyendo una sociedad plural, donde el respeto y la empatía sean los pilares que sostengan nuestra convivencia. Etorkizun aske batekin amesten badugu, iraganaz hitz egin behar dugu. Horregaitik, memoriadun etorkizuna aldarrikatu nahi dugu. Bizikidetza, justizia, bakea eta aniztasuna sustatuko dauan etorkizuna. Biktima izan ziren pertsonen sufrimendua aitortuko dauana. Etorkizun horretarako bidean, urrat xumea baina zintzoa da gaurko elkarteratze hau. Eskerrik asko guztioi.
eskerrik asko, urtero sondikan egiten dugun, ekitaldi zumea, baina hain garrantzitsu honetara hurbiltzeagatik, eta eskerrik asko parteagatik. Argi izan, gertatutakoa ez dugula inoiz ahaztuko, gogoratzea aurrera egitea dalako, eta eskerrik asko benetan bakearen alde lan egin dozuenoi, eta zuen konpromisoagatik. Eskerrik asko.